Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira hano kuri Ibakwe Media TV. Ni amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba n'ubundi atugaruye. Ni namwe kandi dukorera umunsi ku wundi amanywa nijoro, ndetse igihe cyose tuba twifuza ko mumenya update zigezweho cyane cyane ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ndakubwira ko mu mujyi wa Goma ibintu byongeye guhindura isura nyuma y'uko icyorezo cya Ebola cyamaze kugera mu mujyi wa Goma. Abaturage ubwoba ni bwose, ni nako u Rwanda rwahise rufata ingamba zo gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko imipaka yose ihuza igihugu cy'u Rwanda na Kongo ifitwe na M23. Ni mu butumwa umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom yashyize hanze ku cyumweru avuga ko ibihugu byamaze kugaragaramo ubwandu ku kigero cyo hejuru cya Ebola. Ni ibihugu bibiri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba byavuzwe, ni igihugu cya Kongo n'igihugu cya Uganda. Ahangaha u Rwanda rwahise rufata icyemezo gikwiye, ndetse mbona u Rwanda rwatangiye no gukurikiranira hafi iby'iki cyorezo cya Ebola, mbona cyateje no gufungwa kw'imipaka. Ndakubwira ko i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihungabana rikomeje kuba mu buyobozi bw'ingabo za leta ya Kongo FARDC nyuma yitabwa muri yombi rya General Major Ephraim Kiliza. Rikomeje gukongeza rero impaka zikomeye cyane mu buyobozi bwa FARDC. Nk'uko amakuru aturuka i Kinshasa abivuga, uyu musirikare mukuru yafashwe n'urwego rwa Deniapa rumubaza ibibazo bikomeye cyane mbere yo kumwimurira muri kasho. Ibintu bikomeje guteza impaka zikomeye cyane muri politike n'umutekano hariya i Kinshasa. Uyu General Major Ephraim Kiliza wari umukuru w'ingabo zirinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo abagrade Republicain kuva mu kwezi ko kwakira 2022, yatawe muri yombi kuwa kane ku itariki ya 14 Gicurasi 2026. Amakuru kugeza ubu ngubu aturuka i Kinshasa aravuga ko bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu ngabo za leta ya Kongo FARDC ngo bari gukorana bya hafi none mu generali kugira ngo bivugane Tshisekedi Chilombo. Ubwoba ni bwose rero, ndakubwira ibyari byo hariya i Kinshasa, ibintu ntabwo byoroshye na gato. Ndaza gufungura indi page nerekeze kwa Perezida Samuel William Ruto, aho ni muri Kenya. Yanenze bikomeye cyane imbaraga za Amerika mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asaba ibihugu byo mu karere ko byahabwa ijambo rikomeye cyane mu biganiro by'amahoro byakemura ibibazo byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ibyo Ruto yatangaje byanagarutsweho kandi n'abayobozi batandukanye barimo na Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda, byagarutsweho na Faustin Archange Touadera w'igihugu cya Central Africa, byanagarutsweho na Bola Tinubu wa Nigeria, n'abaperezida benshi bavuga ko ibibazo byo mu karere bikwiye gukemurwa n'ubundi nabo mu karere. Ariko kubera imbaraga Kinshasa ishyira mu gukemura ibi bibazo ariko bayibogamiyeho, biri gukomeza nyine gutuma igihugu cya Amerika kijandika muri ibibazo byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, nyamara ntihagire n'igisubizo na kimwe kigaragara. Ndakubwira ko nyuma y'uko Ebola yageze mu mujyi wa Goma ubwoba ni bwose, ikikango ni cyose, ni nako u Rwanda rwahise rufata ingamba zo gufunga imipaka. Ku cyumweru ku itariki ya 17 Gicurasi 2026 nibwo mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, wagaragayemo icyorezo cya Ebola. Ni amakuru yatangajwe n'umuyobozi w'ikigo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinzwe ubushakashatsi bwo mu by'ubuvuzi, yitwa Profeseri Jean-Jacques Muyembe. Uyu Muyembe yavuze ko umurwayi wa mbere wagaragaye mu mujyi wa Goma yari umugore ndetse w'umugabo uherutse kwicwa na Ebola nawe mu gace ka Bunia. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane byafashwe mu ngamba nyine zo gucubya iki cyorezo cya Ebola kugira ngo kidakomeza gusakara. Si ibyo gusa, ndaza no kwambuka mu makuru y'urugamba. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu bice byo mu Minembwe, ndetse iri kwerekeza Sange mu birometero bike cyane werekeza Uvira. Iri guteza ubwoba bukomeye cyane abaturage, ndetse bamwe banatangiye kuvuga ko M23 mu gihe itakumira ibi bitero bikomeje kugabwa mu Minembwe, iyi Minembwe ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane birenze uko bimeze ubu.
nderekeza mu gihugu cya Uganda nkubwire ko uwitwa Anita Among wahoze ayobora abadepite afungiwe iwe mu rugo. Kohereza abashinzwe umutekano kugota urugo ruherereye ahitwa Inakasero rwahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko ya Uganda yitwa Anita Aneti Among. Byakomeje guteza umwuka mubi hariya i Kinshasa muri Uganda. Murambabarira, amakuru aturuka mu begereye iyi dosiye aravuga ko abasirikare bavuye mu mutwe udasanzwe w'ingabo za Uganda UPDF Special Force Commanders aribo bakomeje kugota urugo rw'uyu mudepite, rw'uyu muyobozi, nyuma y'isaka ryakozwe nijoro na CID n'izindi nzego z'umutekano mu gihugu cya Uganda. Ibi byose ndaje mbyinjiremo 5 kuri 5 rero nakubwira ko telefoni ya Aniti Among yafashwe ahafungiwe iwe. Kugeza ubu ngubu ibikoresho by'itumanaho ntaga byemerewe, ndetse n'ibindi bikoresho byose bya electronique nta na kimwe yemerewe. 5 kuri 5 reka mbahereze ikaze n'abasabye gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. Reka mbabwire ko ihungabana rikomeje kuba mu buyobozi bw'ingabo za leta ya Congo FARDC byakomeje guteza umwuka mubi hariya i Kinshasa, ndetse bishobora no gushyira mu mazi abira Perezida Tshisekedi. Ni mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje guhungabana n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano, ndetse ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rigaba rikomeje ibikorwa byo guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, rikaba rikomeje kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka hari Kinshasa aravuga ko General Major Ephraim Kabiki Liza wari umukuru w'ingabo zirinda Perezida Tshisekedi Chilombo Garde Republique cyangwa GR mu kwezi k'Ukwakira 2022 nyuma yitabwa muri yombi ryabaye ku itariki ya 14 ku itariki ya 14 Gicurasi 2026 byongeye guteza uruntu. Nkuko amakuru aturuka i Kinshasa bivuga nuko uyu musirikare mukuru yafashwe n'urwego rwa Demiapa rumubaza ibibazo mbere yo kumwimurira muri kasho ikomeye cyane hariya i Kinshasa. Ibintu byakomeje guteza impaka ndende muri politiki n'umutekano wa diplomasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nubwo kugeza ubu nta rwego rwa leta cyangwa Kinshasa ruragira icyo rubitangaza ku mugaragaro. Aya makuru aravuga ko gukwirakwira kwayo byahise bituma havuka impungenge zikomeye cyane mu bwumvikane buke hagati y'inzego z'umutekano z'iki gihugu, ndetse n'imikorere hagati y'ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi n'abasirikare bamwe bakomeye cyane abamurinda. Amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko hari impungenge zikomeye cyane z'umugambi wo gushaka guhirika ku butegetsi Perezida Tshisekedi uteganyijwe uri guteganya kuyobora manda ya gatatu ayobora igihugu cya Congo. Akaba ari nabyo byatumye uyu musirikare ufatwa nk'umwe mu basirikare bakomeye cyane, nubwo kugeza ubu nta gihamya gifatika kiragaragara nyine cyuko nyine uyu mugambi wabo hari, kuko icyakora bamwe mu basesenguzi bavuga ko imyitozo idasanzwe yari imaze iminsi ivugwa mu mutwe wa GR, mu mutwe urinda Perezida Tshisekedi, ndetse no muri CDM cyangwa icyitwa Service de Documentation Military yari yaratangiye gukorerwa muri bamwe nyine mu basirikare nk'ikimenyetso cy'umwuka mubi mu nzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibaye mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bumaze igihe bushinjwa kugirira icyizere gike bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC, cyane abakomeje kugaragaza ibitekerezo bitandukanye n'umurongo wa politike w'ubutegetsi buriho. Mu myaka yashize hakunze kuvugwa ihunga nyine rikomeye cyane, ndetse no kwimurwa cyangwa gukorwaho iperereza ku basirikare bakuru, aho bahungaga abandi bagakorwaho iperereza aho bakekwaho kutumvikana n'ubutegetsi buriho. Abasesenguzi mu bya politike baravuga ko ibi bikomeje kugaragaza ikibazo cyimbitse cy'ukutizerana hagati y'ubutegetsi ndetse n'abasivili ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo, no gukomeza guhungabanya imikorere y'inzego z'umutekano ndetse n'ibikorwa bya operasiyo za gisirikare igihugu kirimo, cyane mu burasirazuba bwa Congo. Hari kandi ababona ko uru ruhererekane rufatwa cyane n'iperereza rikomeye cyane riri gukorwa mu basirikare bakomeye mu ngabo za leta ya Congo FARDC mu mutwe urinda Perezida Tshisekedi, cyane mu gihe iki gihugu
igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane by'intambara, ubukene ndetse no kutumvikana mu bya politike ndetse n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi havutse inshuro nyinshi amakuru ajyanye n'umutekano muke, mbere yuko mu nzego za FARDC z'umutekano ndetse n'iz'umutwe urinda Perezida Tshisekedi. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibya Kongo baravuga ko ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko hari ukwivuguruza gukomeye cyane muri leta ya Kinshasa n'ubuyobozi bw'igisirikare, aho bamwe mu bayobozi batangiye kutizerana hagati yabo. Nubwo amakuru yose akwiye ubushishozi nyine no gusesengura, nk'uko nta tangazo rya leta rirajya hagaragara ku mugaragaro, ariko ibi biri gutuma hakomeza kuvuka umwuka mubi ndetse bikanateza isura mbi mu butegetsi bwa leta ya Kinshasa buyobowe na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Kugeza ubu ngubu rero nubwo hataramenyekana ibyatumye nyine uyu General Major Kabi Kiliza atabwa muri yombi, gusa hari amakuru avuga ko n'ubundi ibintu bikomeje guhindura isura hariya i Kinshasa, bishobora no guteza umwuka mubi hariya mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka munyemerere mve i Kinshasa nerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ebola yamaze kugera mu mujyi wa Goma ku cyumweru ku itariki ya 17 Gicurasi 2026, nibwo mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo hagaragaye umurwayi wa Ebola. Ni amakuru yatangajwe n'umuyobozi w'ikigo cya Kongo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuvuzi yitwa Professeur Jean-Jacques Mayembe. Uyu Mayembe yavuze ko umurwayi wa mbere yagaragaye mu mujyi wa Goma yari umugore w'umugabo unawe uherutse kwicwa na Ebola mu gace ka Boni muri Ituri, mu ntara ya Ituri. Ati umurwayi wagaragaye i Goma, ibi byaturutse ku bipimo byafashwe na laboratoire ndetse n'umugore w'umugabo wishwe na virusi ya Ebola muri Boni wagiye mu mujyi wa Goma nyuma y'urupfu rw'umugore we. Amakuru atangaje yaturukaga mu mujyi wa Goma kuva ku saa 12 z'umugoroba aravuga ko u Rwanda rwahise ruhagarika ingendo zambukiranya imipaka, aho u Rwanda rwahise rufunga umupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatumye mu mujyi wa Gisenyi no mu karere ka Rubavu urujya n'uruza rusa nkaho ruhagaze. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko iki cyorezo cya Ebola cyongereye ubukana ndetse cyongeye kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda. Bakomeza gushishikariza urwego rw'isi yose kugaragaza aho abarwayi baherereye ba Ebola. Ni mu butumwa umuyobozi mukuru wa OMS yitwa Tedros Adhanom yashyize hanze avuga ko ibi bihugu bikomeje kuzahazwa na Ebola, ndavuga Uganda, aho abarenga 300 aribo bamaze kwandura, naho 88 bakaba bamaze kwicwa n'iki cyorezo cya Ebola, mu gihe nanone Ebola ikomeje kusakara muri ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Nkiri kuvuga kuri Uganda, reka mbanze mabwire ko telefoni ya Anita Amonge yafashwe aho afungiwe. Inzego z'umutekano n'izishinzwe iperereza za Uganda zasatse bikomeye cyane urugo rwa Anita Amonge wahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko mu gace kari hafi y'ikigo cya Victoire kubera ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo ashinjwaho. Iri sakwa ryakozwe kubera ku cyumweru ku itariki ya 17 Gicurasi 2026, rikurikiye iryabaye kandi ku gatandatu mu rugo rwe n'ubundi aho aherereye ahitwa Inakasero. Biravugwa ko rero iperereza rikomeje gukorwa kuri iyi telefoni ye aho yafashwe nyine kugira ngo harebwe neza intandaro ndetse n'abo bafatanyije muri uyu mugambi. Reka kandi munyemere nekeze ku kibuga cy'urugamba, nanone ibintu ntabwo byoroshye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitero karahabutaka byakoreshejwemo indege zo mu bwoko bwa kamikazi mu duce dutuwe cyane, ndetse hari n'utundi tudege dutoya two mu bwoko bwa Ket-6. Ni ibitero byibasiwe mu bice bituwe n'abasivili muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa na ISM 23. Biravugwa ko imiryango myinshi yahatiwe guhunga mu bihe bidasanzwe. Bati ngo zabo barahunga ibi bisasu byatedwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. ISM 23 iravuga ko gukoresha izi ndege zitagira abapilote muri utu duce dutuwe ari ukurenga ku buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, bikaba ari icyaha cy'intambara n'icyaha kibasiye inyoko muntu kuva kera mu burasirazuba bwa Kongo. M23 igenda ibigarukaho. ISM 23 yongeye gushimangira ko yiyemeje kurengera no kurinda umutekano w'abasivili bakorerwa ibyaha n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ndetse n'izindi ngabo bafatanya harimo ingabo z'u Burundi
n'ubundi mu kurwanya uyu mutwe wa M23 urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi magingo ngaya ibi bitero byanasize FARDC yongeye gufunga urujya n'uruza hagati ya Bukavu ndetse na Uvira nk'uko bitangazwa n'abagenzi bakoresha iki gice cy'umuhanda munini w'igihugu route nationale nimero 5 ubitangaza imodoka zahagaritswe ahitwa mu Luvungi. Amakuru atugeraho aturuka ku nyamakuru media Congo.net aravuga ko abasirikare ba FARDC babujije kugera muri ibi bice byose aho imodoka zose zahagaritswe, ndetse amakuru aravuga ko utu turere twose tugenzurwa na M23 urujya n'uruza nta ruri kuhaba. Aba bashoferi bahatiwe gusubira inyuma baturuka iyo ikamanyola maze bagenda berekeza Uvira, ari nako berekezaga Bukavu basubira inyuma aho kugera ahitwa Ruvungi n'ubundi aho bari bagiye. Muri rusange ariko ituze rikomeje kugaragara muri iki gice cya Plaine de Ruzizi nk'uko amakuru atugera habivuga. Iyi nkuru yibutsa kandi uko gukumirwa kw'imodoka hagati y'imijyi yombi hagati ya Bukavu na Uvira ibije nyuma y'iminsi mike M23 ivuye Sange, Katogota na Ruberizi mu kibaya cya Rusizi n'ubundi byateje ubwoba bikomeye cyane igihuro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Ni nako kandi kugeza ubu ngubu imipaka y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gufungwa, ndetse nta tangazo rirajya hagaragara, gusa urujya n'uruza ntabwo rukiri gukora hagati ya Rubavu ndetse na Goma. Umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hagati y'umujyi wa Gisenyi na Goma wafunzwe kuva mu gitondo cyo ku cyumweru ku itariki ya 17 nk'uko amakuru menshi atugeraho abitangaza. Nta katangazo cyangwa imvugo irashyirwa hagaragara n'ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa inyeshyamba za M23 ziri kugenzura umujyi wa Goma, gusa iri fungwa ry'umujyi wa Goma rije nyuma y'ubukangurambaga bw'ubuzima bwakurikiye icyemezo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riherutse kwemeza icyemezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ababikurikiranira hafi kenshi cyane bavuga ko iri fungwa ry'umupaka ari ingamba zo gukumira zije zigabanya ikwirakwizwa rya virusi ya Ebola. Turakomeza gutohoza iyi nkuru tubarebwire ibyo guverinoma y'u Rwanda iza gutangaza cyangwa umutwe wa M23. Ni nako kandi amakuru aturuka Kinshasa aravuga ko kugeza ubu ngubu itorero rya Shekinah Cenke riyoborwa na Pastor Richard Ndioke ryibasiwe n'inkongi y'umuriro mu murwa mukuru Kinshasa. Ibyari birimo ku kigero cya 90% byatwitswe. Turakomeza no gukurikirana byinshi byabereye muri iri turika. Menshi cyane ari guturuka muri Nigeria. Muri Nigeria haravugwa intandaro, haravugwa amakuru menshi cyane y'intandaro ikomeye cyane kwiyicwa nyine k'umuyobozi wungirije w'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State yiciwe muri iki gihugu cya Nigeria. Perezida wa Nigeria yitwa Bola Tinubu yemeje ko witwa Abu Bilali Minuki wafatwaga nk'umuyobozi wungirije wa Islamic State yiciwe mu gitero cyagabwe n'ingabo z'igihugu cya Nigeria ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuganye rero uyu muyobozi wa Islamic State ni umutwe nyine ukomeje kurwanya, ni umutwe wa leta ya Kisilamu urwanya igihugu cya Nigeria ndetse urwanya na leta iriho. Ndakubwira byinshi bitandukanye, nanakubwira M23 nyuma yuko ishinjije Human Rights Watch ukorera leta ya Kinshasa. Hari amakuru menshi cyane avuga ko Loni yinjiye muri ibi bibazo ndetse igiye no kureba neza ibyo M23 iri gushinja Human Rights Watch mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose n'ibindi nakubwiye, reka nze mbive imuzi n'umuzingo. Reka mpere Ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urukiko rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukorera mu mujyi wa Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo rwakatiye abasirikare 58 igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo guhamya icyaha cyo kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. Abasirikare 84 nibo bivugwa ko tayari bamaze gukatirwa, ariko ku munsi w'ejo hakatiwe 58. Ibi byabereye muri centre ya Pinga muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru.
bari gushinjwa nyine, abasirikare bari gushinjwa kanga guhangana n'abarwanyi ba M23. Ibi bigaragaza nyine kwigumura kwabo ku rugamba. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko aba basirikare bavuye ku rugamba muri Gashyantare 2026 muri 2026 basaba guhabwa agahimbazamusyi bemerewe, imishahara ndetse n'ibiribwa. Bitabaye ibyo ntibongeye nyine kurwana, ntibongeye gusubira ku rugamba kuko utwo duhimbazamusyi bahise batubura. Ngo ntibyarangiriye aho rero kuko batangiye no kurasa mu kirere, nko kugaragaza nyine imyigaragambyo ikomeye cyane no kutigaragaza, kutishimira imyanzuro yafatiwe aba basirikare. Ubushinjacyaha rero bwabahisemo gukatira 58 igihano cyo gufungwa imyaka 3 mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyine mu byaha bakoze. Ariko uwitwa Maître Patient Yanglone uri mu bunganira aba basirikare yagaragaje imyitwarire yabo itemewe, agaragariza leta ko nyine ibyo bakoze bitemewe. Ariko muri ku itariki ya 15 Gicurasi 2026 urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani rwari rwahamije abandi basirikare 58 icyaha cyo kurenga ku mabwiriza, rubakatira igifungo cy'imyaka 3. Abandi 16 rubagira abere kubera ko babuze ibimenyetso bibahamya ibyaha. Urukiko rwahise rubategeka ko basirikare bagera ku 10 muri abo ngabo bakorwaho iperereza bundi bushya ku cyaha gifitanye isano n'intwaro, bakazaburanishwa nyuma nyine y'icyo cyemezo cyafashwe. Byari byitezwe ko aba basirikare bazakatirwa igihano cy'urupfu nk'uko byagendekeye abandi bakurikiranyweho nk'ibi byaha nyine byo guhunga urugamba muri 2024. Murabyibuka abo byabayeho. Ubushinjacyaha rero bwari bwaranabasabiye ko abo basirikare bakatirwa igihano cy'urupfu, ariko byaje gukurwaho n'ubundi kugeza ubu ngubu. Reka ahubwo munyemerere nerekeze mu yandi makuru. Kugeza ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amakuru avuga ko ibi twabigarutseho ku munsi w'ejo, ariko inkuru irimo nuko witwa Jean-Luc Habyarimana nyuma yo guhura perezida nyine cyangwa n'abaperezida bakuru muri FDLR mu mujyi wa Pinga, nyuma y'iminsi akorera ingendo zikomeye cyane i Kinshasa no mu Bujumbura, yagiye kuganira. Gusa amakuru tugitohoza nuko Special Force ya M23 yamaze kugota aka gace arimo, ndetse bishoboka ko hakubura n'imirwano ikomeye cyane. Turagaragaza nyine ukuri mu makuru ataha.